ua o mai lau whanau e osi atu le tauranga i mona i whanau mole le tua ia bea le mātou tauranga i le nei tae o se mea mātou o fie i lumona o fie whamanuia mai lau o fie mātai Yesu. Amen. Yo vai, o te whiwhi ia te oe I luma o nui. O te whaiwe senga fo ia te oe I luma o tangata. A wā o sili na walofa I le mawalunga le lani. O lofa ma o ni foi wo o iau. A ve ire sa whiwhianga whai salama tā vita, e a vea lea ma tato whawhetai, o le tato whamanu, ma le tato whametanga. O mawhai ona toi tata ina mai o tō soifua, ma mata nei ola, tātou te tapuai mea tōne nei sa bati. Mātou, a le iela o leo, whana sui mātou komiti o le awhatalai. Mātou te whaapea tuai le ekalesia, tā lofa lava. Tā lofa. Mātou te whaatalofa atu I le mamana tātou ekalesia le nei tai au. Whaatalofa atu I le taitai toi ina, ia la vea peni malona whale tua, vi ia le tua toi whaafoi atu malosi, ia te oe a wāle tau tua ina tātou manuenga. Whaapele vasenga toi a ina, le ngata I lea, o ti a kone vaena ngā lua, le ngata foi lea le tina malo loma malo ia sisifo. O tina matamama tutuolo tuni vaina tatu maluema, vi ia le alofa ma le anga le tua. Whawhino aia tu foi, I le suma whawhiangaina ia Pastor Mose ma le whane tua. Vi ia le tua, lo tututau au mai, I le tatu ekalesia, o matamofia I foi le vai aso sa tatalu. Whawhino aia atu I tatu uso, o mawhai o na asia si mai, po whea le mea e te susuma iei, po Samoa, po Sydney, Melbourne, po Kuwait foi. Ma tō te whapea atu ta lia na whiawhia o tō I le tato samlinga le meta e au. Tato liu mai, I le tato ia la tō I leo malama I le wha Samoa. The personal ministry would like to welcome you here today. Happy Sabbath. It's a pleasure to see you all. To our visitors, whether you come here regularly or whether you don't, and also to welcome our children who do not understand Samoa, would like to welcome you and say Happy Sabbath. Our prayer is simple, that may God's presence be felt here today. May your hearts be encouraged and may your faith be renewed. So as you listen, today we have our advisor to Masebe, who will be preaching the word of God. Our sister Wala'au, who will be taking our prayer focus. So as you hear the word of God today, may it uplift you, may it remind you of God's faithfulness, but may it draw us all closer to God. So relax, breathe, and let's end this 10-day of prayer the best way we know how to, together in God's presence. Yavi ia le atua I mea wana whai, lua se lau se fulu maleiwa le tato vi inga, la tato tutu nai, malamina le rei, ta alfa taitele lava.
phone tapo ia tu le tua e ala i te tā. E pa ia lava o Iowa. O oe o le tama, o oe o le alo, o oe o le amanga pa ia. O le atua foa, o le pule au, o le na whaia le langi, ma le nei lalo langi, e i fo atu ia te oe tangatani. O mātou maofa le atua, i lo sisi esi. Awa o talaina le langi lo mamalu, ua whaalia le wani monimo, ngā luenga mamana au a. Whaafitai tere le atua i le nei awanoa, san whai ai o no mātou mori mawina, lo whaasa o toina o mātou amama, i le nei vai aso le se fulu aso tāsa. E ala mai i whi au fola, o pēsenga, ai maise o tāsana. O se oso le leilea, i le mātou whainga malanga tau amata o le nei tāsana. Whaangalo pule, whaafetai le tua, aua mātou te tari tonu, sa e ta i mua matau muli, a o foi ia i lau nuu, i le nei se fulu aso o tāsana. Whaafetai tele le tua iau whaamianga o atulasi, o le ola ma le malusi, o le oa ma le tamau aina, ua le mawhai e le tangata o le whaamutalaina. Whaafetai tele le tua i le whaalatanga, na e tāpe na ina mō o tangata. Ia tū maua tupe i laua fio le viinga, e whaabawau. Ai pa ngā lava lea le atua, ua e sila fia mai lau whanau, polo o mātou wamo pēa le polonga o le ansai. Na e a foina lo soifua, ma whaatautau ina o i lungo le sātauro, ina ia ola le tangata ansai. Whaamone mole, ia e whaamangalo mai a te imatou. Au mai a lea mi o tonu a keriso, ina ia ta tonu ina ai i mātou. Le atua whaamone mole. A iese tasi lalo i fole nei malu o iese a venga mamafa i lona finangalo. O ponitia ai lana tapu a iatu i lau fio. O oe lava tamana e whetalaia. Tu atu mea uma lava o lo mātou pole ai a te oe. A waro e manatu mai. Tu ina atu le tua nei o mātou tamā, matina matutua. O nisi o lau e kale sia o lo whata o tolia i mai mati ngāre nei ola. Le atu ai, o oe o le fōma e sili, pa i atu whaamone mole lau whaamano longa i o lātou tina. E tu ina atu le whailaunga whapitoa, le sunga toe ina i atu in sebe, o le aala mai ai lo whama. Ia whaawina o ia e lau mana, a ia whaapa ia e whaafonga lau nu, ia tawhe atu lau upo e pei o se bai malu, e whaasusu ina ai ro mātou ngā lala whaalema. Le atua whaamanuia i wō mauso o mawhai o nā sesi mai i se awala whaapitoa. Whaamanuia i lo ainga e kalesia, mai lava i taitai, o ainga rota taitas, se ia o lava i alo mawhana. Le atua whaamamole, ia whaatumuina pei mātou e loa ngana pa ia, ina i o mātou maua i bea le sao tamuni. A o mātou whaataritari atu ai, i le aso e te toi whaahani mai nei. Liu alo mai au whonga alofa le tua, ma e talia mai ale mātou i whonga nei, i lo suafa pere lava Jesu Keriso. Amen. Taulanga mas puluai, wana awat sunsia kono,
au ina tatu taulanga na sikuruat. But may I call upon all the children? Can you please come forward? All the children. I'm not seeing that many children. Come on, we don't have much time. I want you all to come and sit here and face the congregation. Oh, thank you. Come on, don't be shy. Take a seat. Happy Sabbath, boys and girls. I can't hear you. Happy Sabbath, boys and girls. Happy Sabbath. Well done. Now, while the adults were churning along their 10 days of prayer, I'm sure we also had a program, right, for our 10 days of prayer. And this morning, so I'm going to time in the background sound. Can I have the sound? And this morning, I want you to listen very carefully. What do you need to do? Listen, right? We need to use our ears. The story this morning is entitled, "The Spirit is Unleashed on Earth." The Spirit is unleashed on earth. And you can see it up on the screen. Okay. The story is about a young boy named Lucas. While I'm telling the story, there should be a background music, which I can't hear at the moment, but maybe soon, yes, we can hear that. The story is about a young boy by the name of Luca. Luca, I've been calling you for 10 minutes. Don't make me come upstairs. Luca slowly opened his eyes
soft voice. "Luca, you're going to be late for school," Mom said from the door. "Dad is already in the car waiting to take you." "But Mom, I just had a dream. I saw incredible things and spoke with Bible characters like John, Mark, Luke, and Paul." Mommy said, "I think you just had a very special dream. But you'll have time to tell me later. For now, you need to get ready for school." So Mommy and Luca knelt down to pray, to ask God for guidance and leading before they start their day. "God, please lead Lucas today to anyone who needs to know about Jesus. In your name we pray. Amen." Luca hurriedly hopped into the car where his father was waiting. "Good morning, Dad. I have something to tell you," said Luca. "Dad, one day I would like for you to meet the Bible characters that I saw in my dream." "Okay," said Dad. "Maybe one day we'll go together, you, your mom, and I," Dad replied. "But first, the three of us, we must be faithful to God and do our part so that we can get to heaven." "But, Dad, I want to be like the Bible characters who was filled with the Spirit of God and were able to share the love of Jesus. I want to be in the Lord's army." Dad said, "That is not a problem at all, Luca. But I know that we still have a long way to go. But I want to start right now," said Luca. Luca said to his dad, "Maybe I can start sharing about Jesus to my friends who are at school." When Luca went to school that day, he started sharing Jesus with his friends in class. And that, children, is our story this morning. When God's Spirit is upon us, it is our duty and our call to let others know about Jesus, for we are in the Lord's army. Now I want you all to stand up. We've got a last song that we're going to end the story with. Can I have you all to stand up? And I want you all to sing this song and do the actions. Have a look up on the screen. We're going to sing in the Lord's army, and I want you all to do the actions and sing loud as you can, just like Lucas. Okay. Louder. Yes, sir.
o le viinga, o le whamanu, ma le whaftai, o na o le atua la walea. E vi ia la whaftai a le atua, o lo na lofa ma lo na alele, o mawhai ai o na tātou au lia mai, le whai o ngā le porkalane pe o na sa tātou ngā lue mai ai, i le nei se fulu aso, o whai o ina, se fulu aso o tātou sana. Pe a whai e te tūma e toi te pai tua. I le mata ngō fie ma le manino o le whamatala ina o le a fionga pa ia le atua. A mata mai lawa i le pōmua se i hoko mai lawa i le pōana pō. E le ngata ina whamatala ina i urutala i pōta i tasi. Ai sa whamitoa lawa na whamatala e whainawa umalawa. Le urutala ua tawa whaeile le se puku aso e whapea whaasa o lotu. Whaasa o lotu. E oi ala ina matua manino mamala malama atoa i le whamatala ina e whailaua umala. Ai le tai ale nei o te whia papa i fo ia ia. O le ama se mua minuti se i o wo oi. Ia whaasa o roto. Whaautu ina i alwhe au ni tai au ni. Ia olai i le lima foai ma le loto alofa. Ia olai i le lima foai ma le loto alofa. A whai to te whaafonga mai i le urutala pe o na whaautuina i ai le aso mui mui. Lima foai loto alofa. A hoi na tutu whaatasi le toa lua lea. A hoi na ngā rungue whaatasi le toa lua lea. Pa mai le whamatalanga o na whaasa o loto mai ai leo se o lo mawhatia. Ma la ngona le tinga ona ole mamafa, ole mativa. Pe a hoi na ngā nue whaatasi loto foai, ma le lima foai, ma le loto alofa. Ona le toi whaalo moina leo le leo e whaapea. Mativa. Ai ale a whaalo moina le alana e whaapea. Ua mātou ta mao aina. O loto buole tātou whaitanga i le tuse o ngā luenga. Ngā luenga e wha tōru se furu mane lua, whai upe tōru se furu mane whika. Una no mai o tō wāo mani tātu. Le atua. E ui na wai le ele lea mane parapala o le whai ngā luenga ua e whiwhilia i le mitaea. Ai whawhai le atua i lo wala awina o le tangata e ana sala mane palea. E wha leo ina lo whina. Wha manuia la wafio se awala whapitoa au no whaatani longu. O le aso whina ngalo mo mato. I lo suafa Yesu. Amen. I le tusi o ngā luenga e tonu se furu malelua. A mata mai te whai upu ngā luenga e whāko i koe tonu se furu malelua. Se i hoko lawa i le toi whai upu. A whai upu i elan tusi pa ia. E ma whai tātou whai tau whātasi. Ngā luenga e whā. Whai upu e tonu se furu malelua. E hoko i le whai upu murmuri. Whawhonga ai ora o whai tawina. Ua tasi lava le loto ma le manatu o e whātua uma lava. Ua le whai mai ko i se tasi i se isi ana mea o lana lena. A ua tu tele ala atu mea uma. Ua mori tino atu ala wa apostolo ma le mata tele i le toe tu mai o le o Yesu. Ua arofa teleina i la tau fōi, i la tau uma. Ua le ai fōso la tau e mativa, a wāo i la tau, ua i ai whanua o whale,
Wala tau whaatawina. Wa au mai foi le tau o mea na whaatawina. Matu mai le au apostolo e pule. Ua tufa ia te la tau. Tai toa tasi e whaatau i le matiwa o le tangata. O Iosefa foi. Ua whai moina e au apostolo o Barnaba. O lona winga pe a whaamatalaina. O le tangata whaamawhanawhana. O le salebi. O le tangata na whanau i pūperu. Saia te ia le whanua. Ua ia whaatawina. Ua au mai a whai tupe o le tau. Matu mai le au apostolo e pule. O le pesini. E whape whea o na e whaamatalaina tangata taritonu i le tusi o nganuenga. Whaamalamalama ina mai e a ngā mawalwala. Ono o le anga le nei. Na mafua ai o na liningi fo le ngā paia. Ina ua tasi le loto o le au taritonu i le atua. E tasi lama le mea na taitaina ina atou i le manuia o le ngaluela. O le leaile o se manatu whaapito, o se mana o mea i o la atou loto. Na siri atu lo la atou alolofa i le atua, male e kālesia, na i lo mea na la atou maua, male tamau a ino la atou aluenga whaatino, ua whaalia aile si itia o se ananga, na i lo le tamau a ina, o le nei la lona. Pemane whamatalanga le anganga waruanga. Ina wasuia le ekalesia le apostolo i le malama o le toi tūmai o Keriso. Ua tūsia ai. E ne ai iso la tōnga whapeane o mea na oe o mea ia. Sa le ai fo se tasi e whai mai wa matipa. Ua mori tino atu e le au apostolo ma le mana tele i le toi tūmai o le alii o Iesu. Ua alofa teleina i la tōruma. Ua la tōna nofo pea ma le loto matasi i le manu. Ua tofi foi le a reto i lea fale ma lea fale. A la tōpa ai a la tōme ai male fia ma le loto wha maoni. Ua whaau mokoina i le kāresia a le liaso whaisao. O ua whaau laina. Koe mai le whamatalana ina ua alolofa tangata o le ekalesia i le atua. O na lilingia le lea e le atua. O le angana pa ia i latu. O na tupu i foi nei o lātou loto le lango na alofa. Alofa i le atua, alofa i le kāresia. Le alofa le na e o whape foi o lātou loto na le popone ai pe ao ina angi mai na matangi ma le awha. Pe ao ina pepena mai le la. Pe ao ina te tele mai ti munga mawanga. Foi mai o lātou whaatau o lātou whanu. Ua lātou whaatau o lātou tamauaina. Ua whaatau o lātou whanua. O no lātou atu le abatu le lātou tamauaina. I le au apostolo. Au wale kālesia. O le mesini o na tāua i le tala. Ina o atu tangata o le kālesia e batu o lātou tamauaina. E le ai ia masesi na whapeane. Apostolo o la abenga lea. Apostolo o la wa monga lea. Apostolo o la tanga tupe lea. Na paune mea wa tupuai le loto o tangata nei. Ua le ngata ina tufa tasi no la tu tamawai. Ai wa tasi o la tu loto. Ua la tu momonia tu ai le tamawai na la wa apostolo. Ua la tu mabatu fo tau na i lumo le tua. Manolato fa moe leli ie fa mole. Fa manuia mai nei taulanga. Ma nei tupe. Ina ia toa tele ni se la me ina molo malo. O le
wha fia ina I loto tangata ranu e. Pamaina whamatalana ale anana o waro ama. Ua matua wha ato teleina I lato. Ua wha au popo ma wha o raina. I to tonu o le ngā luenga ale atua. E eina whesidi e whake. O le asa mea nauna ina le loto foa I o tangata o le kalesia I le tusi o ngā luenga. O le asa tūlanga wai e tangata mane kalesia le a whai tātou te whātaitai. I lea whe tū whainga I le tusi o ngā luenga. O le a tele se suinga pe a whai. Tātou te talia le anganga o le atua. Ia o tātou roto le alofa I le atua. Le alofa le lena pise e le whanau I tai au le. E sigi atu la alofa I le atua. Nei no le auru ma le aile. O na whai mai leo le whamatalanga mi. E whapea. O ana tō mea alofa na rātou maua. E mai I le ao o le atua. Na rātou whātaua ina mo le manuia la teni o le nganuenga a le atua. E pei o le uai e kalesia. Ia whapena le kalesia I Loken City. I le suafo Yesu. Amen. Amen. Sepa lawa ai I a Yesu. Asa o toinai I tato. Whaaman mole lava se tai na mai na tato pese atu. Tato pese mai ai whaaman.
malu. E sili ese lava o ioma. E whaapaleina o e iwi. Whaafitai i se tama. E mani e ai o mātou luto. Na e whaafonga mai o mātou leo. Whaafitai tēne le atua. Ina nei se fulu aso o tau sama. Ua whaasa alo teina ai mātou. E ara le manuia o mātou amama. Whaafitai le mautinoanga i o tangata. Ua whaafauina na mātou o singa tauranga malawa fio. A o whaasoaina le upu o le ola. E whaalotitele ina i pea la mātou whainga malanga. A o mātou whaatalitali atua i pea i le aso e te whaanima ia. Ia tu mau lava lopi inga e whaababau. Whaababau. Whaababau lava. Amen. Paenga e lua o tausanga. Salamo. Talo o le salamo. O se ngai o inga e au mai e lo tele. Malos. Ma le taso ina. O le lua mafutanga. Ma le tua. Wha le mole le kalesia. Tatou langi mai le mi inga se lau o mos fuma le ono. Tau al whai upu mua man whai upu e lua. Ua o sau lava wha apeme.
mua matai.
fo ia tuli inga ia te o ilo suafa Yesu. Amen.